بله تماشاوانین هجا میوان مه دویم نویسکار و لیکورینر شاکر اپ özdemir نهال استودیو میوان می و کما گوت امیل سر ددما عثمانیان در روشا کردان امی بکولینن کانی به نویسکار شاکر اپ özdemir براستی تشتین کو حتی نها بلکی مقالت زانیبون لبلی و راستیا وان جمره بیجه امی به هورگیری لسر و روشا عثمانیان روشا کردان ددما عثمانیان ده بسکنن بله برس اپ özdemir هم خیر هاتن. نبا خیریه دوی خیردار بین. بله. گرکی سپاسکم. بله برس اپ özdemir دیسری دجمه گوت امی ایران دخوازن ددما عثمانیان در روشا کردان چاوابو به هورگیری املسر یعنی به آیرنتı املسر و مسئله بسکنن مونجش خواهد وی وارده براستی پسپور شارزانن ام دخوازن گلک تشتان ایروش وهیم ببین دیسری دم برسکو هاجبو و آماده کربو لبری دماکو بری برنامه ام با آخوین منی بگوتا تکلین دنابرا عثمانی کردان ده لبلی و افغالتی آمیجی راست کر و گوت از نابیجم تکلی ایلیشکی از بیجم اتفاقا دنابرا عثمانیان و کردان ده نوسا بله ادبیبین یا کردان و عثمانیا بله تودکاری بیجی عثمانیا و کردا ما ادبیم یا کردان و عثمانیا اوج گرکی گرینه کردان و عثمانیان بله، بله. چاوا نها دولت عثمانی رعالیتیه که راستیه که 600 ساله جیایه بله. دولتی که و 400 سال جی کرد و عثمانی به هورد اتفاقی دمانه یعنی 400 سال خود تمام نکرنه جبر چه؟ جبر نظام جدید و جبر گوهارتن عثمانیه و رفورم عثمانیه که وقت سلطان محمود دویمین دست پیکر جوی گاوه پیوه عثمانیه بری خوش کرده زبراند اما او اتفاق 330 ساله دوم کرد حتی سرهلدانا میر بدرخان جزیره بوتان حتی ویدمه یعنی حتی 1847 میر کرداجی هبون بخستنت کرداجی هبون حکومت کرداجی هبون یعنی حتی 47 حکومت کردای که مازنن هبون یک جی حکاری بو یک جی محمودی بو یک جی بوتان بو او سه حکومت بو یعنی نکو میریتی اوتونوم و فلان و بیوان يعني وكي حكومات ابو او اتفاق 330 ساله حتى 333 ساله دومانت وابجي راستيك او قدر كردايه يعني كرد 330 ساله نوا اتفاق ده براستي مانه پشتیجی میر کرداتنا تصفیه کردن و پشتی تصفیه کردن تنظیمات فرمانی و باشقه تشتدی چه بونه حتی کواتیه اتحاد و تراخیه یعنی دوره اتحاد و تراخیه و جیشی پشتی اتحاد و تراخیش خو عثمانی جی فلشین و جمهوریت شونا عثمانی ده جمهوریت ترکیه هات آوای کرن و جی پیوشی کرد هاتنا انکار کرن یعنی او کرده کو وکاملتیک ده 1415 آداب عثمانی را اتفاق گریدان سرناوی کرد و کردستان گریدان میره کردستان بون و اواجی راستی داتا گوتن و کی ملت یک بان را رونشتن سلطان سلیم را رونشتن و کی ملت یک جی هاتنا قبول کرن و سلطان سلیم جی سوز خوانی جی گوتنا خوانی جی 1516 ده کاغذ سپی مورکری امضاکری جدریسی بدریسی رشانده دیاربکر رشانده آمده گفت تو روشا کردا روشا میرت کردا جمن چیتر زانی هر کس حقی وی چی بیش بابو کالی وی اوان حقی و ناس بکه و دوام قانون نامه عثمانی یاده بجی بکه اویجی سوز خوانی جی و او سوز 333 ساله جی دوم کرد سوز چه بون؟ او سوز؟ یعنی سوز ایوان او بو بشرطه کو دولت عثمانی حق و حقوق کردای ارسی جبابو کالا او حقیق و حکومات وان هبون میرکی وان هبون اوتونوم بون سرب خوبون اوان حقا ناس بکه وی شرطیج عثمانی را تکلیف شاندن عثمانی آجی یعنی سلطان سلیم جی بیا قبول کرد بریا شری چالدرانه ده هاته قبول کرن سوز هاته دان و پشتی شر چالدرانه پشتی شر دیاربکر کوسوری دست بکر یعنی او شر دوام شر چالدرانه یه او حتی هزار و 1515 حتی مها اکیمه حتی وی مهی دوام کریه حتی کو شر خلاص بویه
پشتی خلازیا شر ده 1516 ده سلطان سلیم جه ادرنه کاغذ سپی اویل شاند ادریسی بدریسی رشان ادریسی بدریسی اوان قانون نامه بقلم آخواب دستی خود جیکر و دوان کاغذ آده حکوماتیت کرده و اوتونومیت کرده یعنی حکومات دوان اکرات حکومات سانجاقی بون یعنی حکومات کردان سانجاقی حکومات کرده بون او پالو بو اگل بو گنج بو جزیر بو بدلیس بو حکاری بو او حکومات تجارش دها کمتر نینن جار هیا کو 16 نه یعنی جار هیا درکتنه 15-16 yani ziyade kirine, kemine kirine. Yani ev hükümet neku kem kirine. Çoğu ziyade kirine. Levla ev hükümet veki ku bibit şeyhwa yani imkanet xwa arteş evan hebun. و ev arteş evan ji veki hükümet ekun had NATO edene. Evaj Osmaniye re piştgiriye ki gelek mazım bu. Ji Basra'yı hatta Kafkas'a حدود نابین ایرانی و اویده عثمانیه ده 300 ساله 330 ساله کردا پاراستن پیشتیشی دیسا کردا پاراستا یعنی ام ببیجن 1914 15 16 وقتی که شر روسیایی بول سر بدریسی دیسا جی کردا به قوت خوی ملیس آریکاریا عثمانیه دکران و به بدونیره شر اوی دکران رزگاری دکران yani mtkarin wiha bêjin ev serfiraziya Osmaniyan ku 3 salî bêjin dewam kirin ev imparatoriya xwe dewam kirin dîsa bi saya bi xêra artêşên Kurdan jî em dikarin bêjin ne wisa yani piştgiriye gelekî mezin danin Osmaniyan bi her awayê tiştekê wiha heye yani divê em viya bizanbin Osmanlı pişti imparatoriye yani pişti devleta xwe ava kirin tehlika Osmaniya ji rohilatê de hata ne ji ro avayê de hata yani em bêjin Timurlenk 1400 de hat li Enqerê şerek kir û Osmaniya meğlûb kir piştî Uzun Hesen bû belayê serê Osmaniya piştî Uzun Hesen jî 1514 de devleta Safevi devleta Şah İsmail bûye belayê serê Osmaniya yani ew devlet eger ku neş Kurda bûye eger ku Kurd ittifaqê bi Osmaniya ve girê nedan mümkün bu Osmanî meğlûb bibûan û hayata Osmaniya di wê salê de xilas bibûye di wan sala de xilas bûye mümkün bu 600 sala dom nekirin mümkün bu ku 200 sala ew wan dewra wan xilas bibûye sebebê dewra wan dirêj bû jî Kurdin sebebê ku erd û axa Osmaniya bûne 4 qet bûne 5 qet û Osmanî bûne împaratoriyekê sê heb ew yani em bêjin alê Afrika û Asya û Avrupayê ewa sebebê wî sebebê mezin ku Kurd bi Kurdara îtifaq kirin û Kurdara jî wextê îtifaq kirin jî bi rastiyê meşandin heta ku rast bûn Osmaniya kar kir zarar nekir وقتی کوان خوار کرد روشا کردا جی خراب و روشا وان جی خراب و حتی به بدون را خلاص بود. هم بحثا اتفاقا کردان و عثمانیان اندکن دناب مثلا هرتم اتفاق دناب براوان ده بو یعنی جدهن جهاندان بیجن لهب ندکرن تشتین وساج امکارن بیجن یعنی هرتم بخوشی در باس بو نابرا کردان و عثمانیان. هر تشت بخوشی حتی درباز نابی yani Sultan Duguheri'nin revşte guartın. Serdar u fermandar tene guartın revşte guartın. Hinek fermandar hene gelek başın tişte qanştikin. Hinek fermandar hene gelek tişte xirab dikin. و 330 سال جی اوه یعنی زمانی که دورو دریجه دنابا وی 330 سالی ده البته او جی چیبونه تشتی دنه خوش جی چیبونه فقط تشتی خوش اوه کو عثمانی حتی زمانی که بدرخان یعنی 1847 عثمانی اوه وان یعنی ده پرنسیبی وان ده حکومت کرده هنه، سانجای کرده هنه و اتونومی ایالت کرده هنه و او جماره وان صدیجی نکیمترن یعنی گهاتیه صدا
وقتی کو گاتیه سرداجی نه او کو عثمانیه وان پرچکریه هنه کردی مد بیشن عثمانیه کردا پرچکر میرکیه وان زیده کر میرا بردانه هبودونه میرکتنه پیسره هبودونه یارتیا هفکرن و کرد کتنه وی روشی او نه وصایه نه او مسئله ام ببیشن حکومت پالو پرچه نبوه اگل پرچه نبوه گنج پرچه نبوه بوتان پرچه نبوه ام ببیشن بهدینا سوران و بابان پرچه نبونه حکاری پرچه نبوه بدلیس پرچه نبوه با حکومات حمی و پرچه نبونه میر چرا زیده بون عرض کردستان فرابو یعنی پشتی کو کرد و عثمانی بونه یک ويقابي او عرض كردستان كدبن حكمي اوي دبو ايرانيا دبو هيدي ايرانيا هاتستاندن چقاكو هاتستاندن ميركي زيده بون او ميركجي حمي كردن يعني نكو مرويكي غريب وبياني ان خسنا رئيسي وي ستاتوي او ستاتو حمي ستاتوي كردان وحمي كردستانيين ام تشكو صابج مثلا دوي هيامي ام دينارن كرد هرتن بعثماني عن حركات كرنه جوان بنقتي يعني مثلا نفكرين كو اوج دولة اكثر بخوا اوا بكن يعني ام تشكو صاديرو كده دبينن دولة اكثر بخوا بتمامي سر بخوا نجريداي تو كسي ودولة ام بيجن بنابي كاب كي جانابي به يعني هي تشكو كان بحثات تشكو صابج فرسانه كي جركتي كرن فرسه كي جرك جرينجي yani eş dibêjin Selahedîn Eyyûbî çire devlet 800 sal berî çire devleteke Kurda avane kiriye ku em jî ji xwe re têde her ser piştê razaran meşkêv bikira yani şertê tarîxê û zeman û mekan û filan naye hesab kirin pîvanek devir de tinene yani em tiştek bibêjin em bibêjin Erebistanê de niha bîstû devletê Ereban vê gavê devletekî Ereba jî tune bû وعرب جي düşünmüş ne bu ne gotin yani ne fikrin kanıyım devlet ahva bakın Afrika'yı devlet ne bu و efendim edbem kayıt Avrupa'ya da imparatori hebun devlet ne bu yani imparatori gerek millet adı beni evi koda yani de beni sivana koda koydu kiran Rusyacı usabu و Kürt şiid naveyna duhab imparatoriya yani şah İran'ı şahlığa İran'ı و imparatoriya Osmaniye da Kürt evbun yani ev şansı vantine bu ev ji imparatoriye gaba bikin tiştek ji heye her milletek carek tikare imparatoriye aba bike du care nikare aba bike imparatoriye medda tera Kürda heye yani Kürd eğer bir bejin ama dünyaya demine bu ne tiştek ev ji imparatoriye medda yani med imparatoriye aba kine piştici evre parsaracı şirik buna yani parsiyare Kürt şirikin yani ne ku ama devlete parsiyatene hatta vakti Sasaniye yani de vakti Sasaniye de hatta İslam gatiye, Müslümani jihatiye Şehki Kürdistan'a başvuru yaro ava yaro rohilati ama Sasaniye arabun bu devlet bun yani şiriki bu dünya bu. Pişti İslameci 100 sal tede boriye devleti Kürda ava bu ne Mervani Şeddadi ve evedi yani bir dehan devleti Kürda ava. Tam devletin serbixwe em bejin. Devletin serbixwe bu ne yani Mervani devleti serbixwe Şeddadi devleti serbixwe yani Hasan Vehi edi her ana hamiş devleti serbixwe devletin hatta ku Selçukî natine hatta ku ew Aqıncî ku em jwana dibêjin ew Suwariyê ku ji evê ji Orta Asyayê natine welatê Kurda xwedî devlet bûne xwedî saltanat bûne û tiştê baş hebûne ha piştî ku ew jî hatin devletê me jî xira kirin û filan kirin û bêwan kirin dîsa jî Kurda xwe li ser piyê xwe girtiye hatta dönema Aqoyniya zilmekê mezin li Kurda kiriye 1460 hatta 1500 piştî ku Kurda xweş Aqoyniya xilas kiriye vê gavê belayê Şah İsmail hatiye serê Kurda ew belayê ku Şah İsmail anîye serê Kurda Kurd mecbur bûne ku bi devletekê mezin re îtifaqê bikin ji bo ji wan bela xilas bibin Osmanî jî mecbur bûne ku bi Kurdara ittifaqê bikin ji bo ku carekê dî Şah İsmail û Timurleng û Uzun Hesen neyê nebî belayê serê wan û di vî de jî qerarekê rast dandine her du alî jî berjewendiyê wan hene. Berê birês Epê Özdemir niha pirtûkekte destê min de êzê vê pirtûkê jî nîşan bidin em dixwazin li ser hepî İdrîsî Bitlisî bi temamî de ser İdrîsî Bitlisî ev pirtûk amade kiriye dixwazim vî şeklî jî nîşanî hevara bidim temaşevanê me bera bibînin mixabin ji bo İdrîsî Bitlisî jî îro weke dibêje xayintî bi Kurdan kiriye bi vî şeklî jî
dinav hin gelê Kurd de hin kes bi vî şeklî wî suçdar dikin. Dibêjin İdrîsî Bitlîsî hevparê Osmaniya bûn işbirlikçi te dibêjin işbirlikçi. Li ser İdrîsî Bitlîsî hûn ê çi bêjin yani wê de heyamê de ew hewla wî xîreta wî çabaya wî di Osmaniyan de hepkin dixwazin behsa İdrîsî Bitlîsî jî bikin. نعيش birlik bu Türkiye yani vakti ku yek bir iş birlikçi manavi eve ku neyare milletik Beli. u şerevi milleti dike umarı bekçiydi çi ari viş vi neyare vi milleti dike ari kariyavi dike u pişgiriyavi dike u naile ku millet azad bebi. Beli. Na iş birlikçi gora iro ku em ev bikin yani tahlili bikin. Ev insanı ku Kurd bi u her dinava heze işi da şare Kurda bike, li Kerkûkê, li Kobanê şare Kurda bike, Kurd bi şare Kurda bike. Yani arikariya işi bike, devleta İslamê bike, anaha ev merif işbirlikçiye, ev merif haine. Ama millet ketiye tangasiye, uş tangasiye jini kari xwe xilas biya. Riye kedi jî nabîne. Gazî dîplomateke mazin dike. Ku wî şaxî ji İdrîs master jî tune bûn dîplomata de. Dibêje eger tu me û Osmaniya bigêjînî hev û em Osmanî şertê me qebûl bikin, em ê şerê çaldiranê de Osmaniya ew piştgiriya wan bikin û em ê ittifaqê bi Osmaniya re girê bidin. و تو قوت مجید زانی و هر تشت مجید زانی و تو تکاری بیاج عثمانیه را ایزاح بکی نها ادریس بدلیسی 23 ساله دولت آقوین یاده 1407 حتی 1501 کاتب تایبت درجه وزیر آده و دولت آقوینیا جشتو قاطع حتی افغانستان مزنه دولتی که گلک مزنه و گلک جی ظالمه yani زیده جی ظلم دکه yani تو حق و حقوق کسی ناس ناکه و تخوازه حمی کرده بخه بندسی خواه کردستان جورتی راکه و کرده جورتی راکه نها او دوی دولتی ده کاتبه به وقتی که بابی خوره بود uzun حسنه çünkü بابی ویشی کاتب دولت آقوینیه bu uzun Hasan re Kore uzun Hasan re Sultan Yakub re Elvend re Rüstem re bevan sultana re hammi zamanı xwe boran diye u malibata Şah İsmail u babu bapiri wî baş nastike li Tebriz edimine hammi gire Kurdistanê nastike u ev merve hal Diyarbekir hatiye deniye hatta 15-16 salî xwe Diyarbekirê ve hem Kurda nastike hem berxwedanê Kurda dizanî hem tarixa Kurda dizanî hem mîret Kurda dizanî hem jî hammi roylata navin nastike yani İranê nastike û erdê Osmaniya nastike piştî jî wextê ku Şah İsmail hatiye İdrîs Betlîsî 11 sala li babê Sultan Selîm waye li ba Beyazîtê Duyemîn dîsa katibê taybet we di Sarayê Osmaniya de 88 nivîsandiye tarixa Osmaniya nivîsandiye insanekê wisa ku yani em bibêjin Mısr û İran û ew ê Osmaniya mîna nava destê xwe nas dike û hewçend insanekê pêk hatiye ew insan Şerefxanê Bedlîsî gazî wî dike çünkü İdrîs Bedlîsî ye Şerefxan jî wê gavê mîrekê gelek mezin e bapîrê Şerefxanê ku şerefname nivîsandiye jê re Şerefxanê çaremîn dibêjin Şerefxanê çaremîn gazî kiriye gotiye eger kutub Osmaniya re me bigêjînî hev û ittifaqekê wanekê di nava me de temin bikî em ê wan destek bikin bile ew jî heqê me bab û bapîrê me heqê me îrsî nas bikin wextê ku wisa gotiye wê gavê İdrîsê Bedlîsî û Mihemed Agayê Kelhokî du kes ketine Kurdistanê Silêmaniyê heta Malatiyê geriyane nêzîkî 24 hebimîrê Kurda iqna kirine ku ittifaqa Kurda Osmaniya ve girê bidin ewa 24 hebimîr hatine rûniştine bevdûnê re arznameyek Sarayê Osmaniya re nivîsandine û imzayê xwabetine binî gotine em xweyê vê evê ne yani vê teklîfê ne wî evê wan teklîfa wan birine Sara Osmaniya ya Edirne ya İstanbulê û bi Selîmî re xeber dane beriya şerê çaldiranê ev yanekî
و ev hatiye pêkanîn û İdrîsê Bedlîsî serkeftiye yani ew şolê ku mîrê Kurda jê xwestine evî aniye jî. İncar çava işbirlikçiye yani mesela ez TRT 6'yê xeber didim Mervek Tejmire bibêje Şakir işbirlikçiye. Halbuki Kurd niha hikûmeta Türkiye'ye xeber din rûniştine li ser vê pêvajoya aştiye xeber didin. Newsaya. Ev jî ne işbirlikçiye, ev jî ne işbirlikçiye. Siyaset çiye? Siyaset sanatê uzlaşmaye. Yani sanatê kumrole hebu dû werî. Yani alek tiştek dixweze. Alek jî dibêjî ez nadim. Ew nava nedanê de û danê de xeberdan çêdibî û siyaset çêdibî û tevger çêdibî û xebat çî heta ku digêjê ciyek. Eva Kurda mîna benîşt işbirlikçiyê xistine devê xwe û ji devê xwe bernadin. Ez hêvî dikim ku dev ji van gotina berdin. Dev ji van xeberdana berdin. Bu akıl hareket dikin. Bu akıl hareket dikin. بله برز اب زمیر اندیسا دگو TRT 6 لبری ناوی قنالا مهوج زانن دهوی مهاچله ده بو TRT کردی ام بیجی بیجن TRT 6 ایدی دیرو کدما ام بیجن ناوی بو TRT کردی TRT 6 بیجی و TRT کردی بیجی اف TRT خدمت اوی yani çandi و خدمت tarihi دیروکی و خدمت دیگه gelek baş folkloriye Kurda dike yani bir hizmeti dike و ام روتنن تیدجی روتنن بحثا کرد و کردستان اتکن کسی مره نابجه چراتو دی بیجی کرد چراتو دی بیجی کردستان تشتکی و ساجتن نه لخوشی ما بی و لخوشی ما نیجی از وکی شاکر اپ Özdemir از دخواستم که با 15 ساله 20 ساله لیکولی نمیل سر اتفاق کرد و عثمانی هیا از بکاربیمش کرداره ببیشم televizyonu Kurda hane bile televizyonu Kurda gazi mi bikin bejin hamame Şakir bi beje ezi bi bejin televizyonu ki Kurda hayata xoda gazi bi nekiriye Zagrosê u Kurda Zagrosê du jara gazi mi kiriye televizyona gaz Zagrosê dinava xeberdanê xoda jare gazi mi kirin jarek jî li ser mesele ev yani me xeberda yani dîsa wala texmin dikim şxane kete televizyonu jî ya derve vî de jî ev televizyonu ku ne TRT Kurdin, ev ku ne devleta Türkanın, Kurdanın, bile kerem bikin şkerem axu, ez gazi van dikin, bile gazi mi bikin, ez bi saata, bi roja, bi haftiya runin, tekiliye Kurd u Osmaniye ku dibêjin ittifaka Kurd u Osmaniye jwan re izaf kin. Eva tarihe, feydeyi van têdeye, tu zirarê wan tinene. Em bahsa Osmaniye nakin, tu bahsa Osmaniye nakin, tu bahsa Türkiye jî nakin, peki tu bahsa kitki. Berê xwe bide ciyekê dî, newsaya. Em jî bi tere berê xwe bidine wê derê. Yani hem tu dinava wî îşî de hey, hem tineyî, çê nabî vî yanekê, dûrûyîtî nabî, rastî. بله برز اب زمیر براستی ام جی گلکی به سودن به شانسن کن ایرول و دری هم و هن وقت براستی جی دریای کنن بیشن گلک تش جم و هنه شو مخابن وقتی ما جی گلکی کنه گلک مجار از باور دکم و بمینه جی 6 دقیقه ما مایی دندر 6 دقیقه کامل چی بیشن نزانم براستی جی بو ما وقت سود گلکی مزنه اجبر و یکی هم خوازن هنه گلک پرسی من گلک پرس آماده کنن چون براستی گلکی تیم merak کردن ev ittifaka nabera Kurdan u Osmaniyan de gerektir senin emhalet dizanin ev rasici bisaya ve emhin dibin ez xwazim veji jwe bepirsim dedi gelek nijat ırk de Osmaniyan de hebu de yani em bejin tani ne Kurd bun Arap hebun disa wek mezheban ve ben Sunni hebun Alevi hebun Ermeni hebun Suryan hebun gelo tu cudati Osmaniyan daxız naberavan gelan em ben tu fark daxız naberavan tani helbet ne Kurdun jibiri Kurdan de nabera Osmaniyan uvana çawabun na imparatoriyet hemîjî ji bo yani irqê cure yani ji bo xelqê ku Arab bi efendim Mekadon bi Kurd bi Anadolu'yu bi kid bi bile bi İmparatori mecburen ku firqûmey nexne nav beyna wan. Wextê ku firqûmey bikin nikare dibin sîwana xwe de wana bigirin. û irqçîtî jî tune ne devletekî ew nîne, devletekî millî nîne. İmparatoriya dinyayê hemî wisanin ne millî ne. Yani imparatoriya ev jî Qeyserê Rusya jî dibin destî wî millet hebûn, Almanya, Avustralya li jî hebûn, Melîket Misrê de jî hebûn, Osmaniya de jî hebûn, Safeviya de jî hebûn yani.
صفوی هجینی عدالت نبود وقتی که شر چالدرانه چی بود و پاشیه یعنی هیمون یعنی پشتی شاه اسماعیل اینجا عثمانی هدیشی بونه دولت یعنی وقتی که بونه دولت شد نوا روما ده بونه دولت یعنی عرض روما گرتن ولات اشته بالخانه واندره فلان گرتن بری وان نلوی بوجی یعنی امپراتوریا خب آلی اوی دریج ند کران ام ببیجن حتی اتفاق کرد و عثمانیا هیچ تکیلی کرد و عثمانیا چه نبونه هیچ روژا دناوان ده شرک قرینگ مناقشه در نکتیه یعنی خوانیزی که کردستان جینه کرنه یعنی جار هاتنه ام ببیجن اوزن حسن الاوی ازرگان ارزنجان شر کرنه سلطان محمد اما کما قلای کمای اوی نستاندیش کردی اوی نستاندیش کردی درسمی یعنی نستاندیه او قلعش اوی رمایش حاجی رستم رمایه میره درسمی میره علویه نها تشتك دویده هيك وكرد جي نزانن ترك جي نزانن كرد نا عوامن كرد نا كردستان غاتيه فتح كرن وملتي كرد بندستي عثمانيه تشتكي وساتنا كرد بالشرط بعثمانيه را اتفاق كرنا اما عرب نوصان عرب واتنا فتح كرن يعني تزاني كو اردوي عثمانيه شون الشام وحلب وقاهره وشار كرن وعرب اجي قرتنا اوي خو يعني او نبوي شرط كو كردا بالشرط اتفاق بعثمانيه را كربيش بيجي فرق دناوينا تركيا على أناضولوي وأمبيشن بالقانا وعربستاني وكردستاني هيا يعني الستات وعثمانية ده كرد متفقي عثماني يعني اتفاق كرنا بوانا اتفاق بله يعني نبن دستيوانا حتى إكنجي محمود حتى محمود دويامين سلطان محمود دويامين حتى نظام جديد حتى ويغابي كردان عسكريج عثمانية لكريه نجي فيرجي دانا عثمانية İşte usatına yani ne gireyday Osmanlı'ya bu an ve gireydayninin. Viyaneke Kürt gerek ya bizan ben emne avamen emne yani xoygirtiye Osmanlı'nın emnatına fetih kirin. Osmanlı natına velatı mefetih nekirine. İşte ki usatına ne meşar nekirye meşar ev nekirye. Dinavame de işte ki usane buriye. وجيما جيما دنابا امبراطوريه ده فرقاوي هيا شما نكيم نتوجني azındık gibi oldu فرقاوي هيا يعني ميريت كردا وكي حكومات ابونا دواري تدريسات ده دواري برواني ده تحمي ورا ده وان خوي اداره كريه وان قدر خو دستي خوي اداره كرنا يعني او قدر جارك يدي جوي روجي بي نكته دستيما لسر وجن بسكرين پشتی کو کومارا ترکیه هات آواکرین جمهوریت هات آواکرین مخابن ایدیم پیوا کرد کردستان همو هاتن قدخه کرین دبیر دما عثمانی آنده اب همو سربست بون هر کسی دیگری راحت بگوتا کردستان تو برسکریک تو نبو دوی هیامی ده ام بیجن چاوابو يعني بحب كنت خوازن لهر دري اف سربست بون چاوابو ده هر وارد امي بيج آلي جواكي جالي سوسيال دوی دري روشا كردان چاوابو هم پرورده زمانی زکماکی هم بحثا پروردهیه بکن مدرسه هبون کردان به زمانی خود پروردهی دستندن یعنی حبی جالیه هم پروردهی و جالیه سوسیال روشا کردان وی هیامی ده چاو نه حتی کو مجلس انقره جهات آواکر 1920 بله 20 یا 200 سالی ده ناو مجلس büyük Türkiye ne bu? Büyük Millet Meclisi bu. Türk tüne bu. Nabe Türkacı tüne bu, nabe Türkiye'ci tüne bu. Ev meclis bu ku Osmanlı Müslüman azınlıkları yani ev kemayen Osmaniye ku hene Müslüman ev jibine ev yani jibine bandora ev devlet emperyalist xilaz bi وخليفتي بيس او كرن يعني آزاد كرن وسلطاني بي آزاد كرن ولسر نابي عثماني بي شي دكران يعني بري وسادس بكر دوي مجلس ده كرد ديسا وكي كردستاني خود دارن ناس كرن يعني مجلسا ويغابي مجلسا مازن يعني مازن بلندا كوداني بون دوي مجلس ده اندامت کردا مبعوثی واند گوتا بندنز کردستان مبعوثیم و سادس بیدکران
پشتی جمهوریت آتدان و پشتی لوزانه اوان ریه که دیش قرار دیتن یعنی او ریا کمالیزمی و ریا ارخچیتیه و نجات پرستیه و فلانه و بیوانه خواستن یک ملت بن یک اویک بن یعنی هر تشکوچان آیه بجن یک بایراق و یک ملت و یک ولات اوی شواره اویک دیتن ریه دیتن وی شاخی داشی آلمانیا و ایتالیا و فلان ارخچیتی هبو دولتی کو او بون یعنی ملی بون او شانسه کیوان هبو خواستن خلقک yani Levya Xudê neştin gotin em ê wan bixulqînin û çêkin û filan bikin. Fakat ew program neço serî. Yani ew program wextê neçoye serî em piştî not sala carekî dî hêj taze nikarin wan çîroka bibêjin. Ew û çîrok borî ço. Fakat di warê tedrîsatê de ku te behsa ziman û evê kir. Di beriya evê de yani di beriya cumhuriyetê de و پشتی جمهوریتی جی آن هاجی لکردستانی مدرسه هنه که من آن گله کاتن گرتن شپن کیم بنجی هندک بنجی پرورده به زمان کردیه دی مدرسه یعنی دبریا اویده جی عثمانیا دجی وصابو چاخی عثمانیا دجی وصابو چاخی جمهوریتی ده نهاجی وصایه پرورده دی مدرسه ده به زمان کردیه و evha te doğum kirin u tu kıyamet şirana bi yani de servi de mela edime, alim edime, insan edime zaman baş ferdi ben. و zaman işte nava halkı da vakti de iştağılın u danu standın etkin u de divanı xuda haber edin Kürt zaman evan devlemendi bi. Bəli. Brez dedi mesele de jigot me got de dema Osmaniyan de Kurdan çava devletek ne fikrin şwa devletek ava bikin yani veya az merak dikim hiç ne fikrin çünkü herkes Araban paşa devlet ahva ava kirin Türkan devlet ahva ava herkesi devlet ahva ava kirin paşa levele disa Kürt ve Holeman qat ve çağ ne fikrin emberiniz ve demim ne gotin de peşa roje de ve Kurtê kevin rewşa xirab çünkü birasî jem dinerin dema Osmaniyan de rewşa gelekî baş heye lêberê piştî komarê jî Cumhuriyetê ava kirin êdî Kurd dikevin rewşa gelekî xirab wekû di dema Osmaniyan de em bêjin tu tifaq nekirinin piştgirî nedabin Osmaniyan yani xelat ev bû ji bo Kurdan. Rewşa ew de yani şerê cîhanê yekemîn de piştî şerê cîhanê ku Osmanî felişîn dewleta wan ket و ولاتی وان وقت پاره کردن و گاوی اوی ده پروگرام و پروژه ده دولت کرداجی هبو یعنی دولت کرداجی گره که با تاوا کرد وقتی انگلیس هاتن کتنه عراقیشی اما گاوا کو هاتنه اوی کفر اجره ده بیشن ایزی کی سلیمانی وان درایه لنگی وان کتر سر عرض کردستانه مرویت خو قاصدت خو الچیت خو شاندنه با شیخ محمود برزنجی وميري أواوي يعني قراليتا قبول كريم قراليتا كردستان بو ويغا بي كردستان موصل دست بيت كرا وحمي كردستان باشر في بغري دايبو دوي مسألة ده شيخ محمود آتا خاپاندن تركاوان خاپاند يعني كماليستا وان خاپاند جوانا مكتوب شاندن قلتن ام شري امبرياليسات كن توجي شربكه وام برايه هبودونين ام بين هوارا يعني راستيجي اوانا بلغي ويها يعني نكو اجبر خابد بيشم پشتی کو شیخ محمود خاپیا و شر انگلیس کر نا کاوس آقا دبی هوارا ترکادور کرد خاینو دی کلام خود وصاد بی کلام کیه دبی هوارا ترکادور کرد خاینو کرد بونه خاین و ترکشی هوارا وان دور کرد حال کی کرد آتنا خاپاندن کرد دوی دلاوی ده اگه ناتانه خاپاندن وی گاوی دولتی که کردار باشور تا آتا آوا کرد لباکور ده سقنتی هبو سقنتی چی بو سقنتی ارمنیا بو ارمنی دخواستان ارمنستان که مازن آوا بکن و ارمنی سر عرضا ارمنستان که هبی شخوا از قبول ناکم کل سر کردستان ارمنستان که فقط اگر سر وی عرض فردک ارمنی تنبو وقتی که انگلیس دید ارمنی تننن و تشوا بکه یعنی حمی کردستان لازمه بده کردا از تخمین دکم دناوین اوان و روسیا ده خواستن کن تامپون بölge biraz behebok ki em xalas bikin bername ji edi qadiya be tani cümla ki hum bejin em xalas bikin yani Kürdistan bu veki tampon bölgeydi dناوین روسیا ده و امپریالیست ده و اوجی خواستن کو ببینه خوی پترولی و هیچی بلای پترولی بلای نفتر سری میه خودت عالی ایشالله مجوان بلا قضا و بلا خلاص بکن ام قاتنا روزی خوش و می خوشتر ان شاء الله هبیام اv سر پرتوکات جی بشک جی سر پی هاتی و بیرانی نمن اv جی جیاناتی تسر جیانا خو
نویسی از خوازم به پرتوکجی نشان بدم به نشان تماشاوانان بدم ایک بو خازن شاکر اپ özdemir nez ve nas bikin dikarin ve pürtükeci bi Kurdî bixwînin berê biraz ep özdemir em gelekî spas dikin birastî gelek tiştên xweş em ji we hîn bûn lê belê ji ber ku wextê me hindik bû helbet gelek pirsê men jî bê bersivan înşallah demek dinê dîsam dixwazim we bikin mêvan جی گلک سپاس دکن و کرمان جی تا خوش و زلغالو خدای باش شراز gelek spas dikin کشه کرده الحمدلله دکارن تشتا اداره بکنو رونن و بیانه که ما باور ندکرم حیات خدا ببینن Bəli. و الحمدلله ما